Edersa soluk gerek erçige Otonluk cinne koluk bihige Ayılga belaga kiyeka Kinyeka eyyeka biheka Edersas oğuzas sütümüge Edersas orta süt gülüge Edersas müçürgenler günlere Kırcasas aktan üdürgenlere Давай, куда ты на нее? Толстый! Has! Sas! Да. А? Стукара. Sas çustuğu. Это баран да уақыт. Бачада бағал істеді. Бачы тата кәл бітчі интернаты ұстуға етті. Хамай бәхелей бұлай. Оқ. Қай? Қая бар да бұл? Шуда. Şu kuna? Ей. Ванда. Шуда. Өте көстірді. Мана көрем, мана bu. Маны көрер бұлай. Bu. Кім ол көстеді bu? Жа, хақлыққа. Сағылы. Жа. Ütük yehenen Челябинскай корот. Бу биһиги тааттага келеммит, интернатка келен түһен олорум. Өтәбәттер әдә. Ча болу. Ка, дальше ордут. Сас. Бу биһиги интернатка келен олорут, билигин хека сүрдә хушугай интернаты көрдөрөк бит. Билигин келлебит коридор. Билигин жа кухняга киребит. Бу кухняга аннары келбәк ки агылара. Жара күндү доктор. Белемненин киддибит. Дәре. Та-дам! Эй! Это чё? Вы что делаете? Да сюда! Туго. Эй! Прекратите! Еще раз здравствуйте. Мы находимся в интернате. Нас сюда поселили, в Татинский улус. Этот интернат основан в 1960 году. Сейчас мы находимся в кухне, где нас очень вкусно кормят, очень сытно и вкусно. А сейчас мы пройдем далее. Вот здесь лежат наши реквизиты. Мы еще ничего не распаковали, потому что только приехали. Ну еще все разберем. Давайте пройдем дальше. Вот здесь вот наша кухня. Здравствуйте. Здравствуйте. Здесь очень вкусно готовят. Пройдемте. Ну вот здесь висят разные красивые картинки с пейзажами дорогой республики. А вот здесь комната наших мальчиков. Вот. Мальчики. Привет. Какие-то... Привет, Теренде. Сейчас, поехали дальше. Так. Здесь тоже висят разные красивые картинки. Дальше у нас идет еще одна комната наших мальчиков. Сейчас мы зайдем и поздороваемся. Что за бардак? Выключи!
А это наши мальчики. Они у нас такие аккуратные, опрятные, аж глаз радуется. Ну вот и все. До новых встреч. С вами была Кристина Самойлова. Пока. Ваннада, эссана, унурку ансы тагы юна. На вот та. Куамба калетина. Эти меня тагамата. Вот. Бери ясвинда. На кавенра илрах бунтина хона галайдудым. Кавенра жит. Онар тапына, тюну тия тапына. Көрөчөрке. Ке камера илдерди. Ас, гилебе хаппыгда ке камераны. Тотери. О, тут. Барасты гынан бөға боллаға де. Мен әйгені таптыбын. Саз, қайта болын? Эти да. Аты музыканы болбады кен атын да. Атын. Инді кода қата. Атын бұл. Аты қата не болу ойды, әні түкілдәрі де. Кода қата. Болғын да фонограмман. Тоқта, білейм бұлы. Бірімнен не ердері? Өсе біттен. Аңатты. Поехали. Барасты гынан бөға боллаға де. Мен әйгені таптыбын. Мани. Стоп! Атын. Саз. Мен еқа аспыққа лично. Фонограммалары бардың копиялан дискаға, онда флешқа бергетем. Онтуган қанна бары? Илдері күн колледжға репетициялан бар бұппыд. Да. Да. Үжетті камераны инкеге берелдер барады. Оператор дилді. Болғым да. Қаттым бұл оқпын. Батын берелерін берелер. Артисты на исходную приготовились. Болғым да. Бәлем, барды. Барасты гынан бөға боллаға де. Мен әйгені таптыбын. Стоп! Қайтық болағында. Атын. Саз! Қаттым партикеге берім барандар. Линда! Эне кулисаттыгар мен сумкаларымы далдар. Ол сумкаты баранын маған флешканы ыл, оны саскы делбер. А? Чоккая путва. Да. Қайта шөйді ақтыз. Шөй бұлай. Өтік көл басты нөмірдағы сколатыттан кәлі өт. Кім алампа атын сүгәрі бітті.
Онна хылы үстті ақты бұд, оғыларға. Онна мастер-класс берді бұд. 4 серінен арақса хажамыр. Сығына қайда тұтта қапта хажарға, қайда сепке хаңарарға де. Мен манна кәтіледі лық. Режиссердар. Да? Бә дискамын запистан ба қалдар аз бұтпе. Бұл куколнеде кендері. Антон, болмадым тұқа? Жүлді ғасты. Режиссерға флешкалы ата, онна барта барды. Оны тахарам бе біттірі. Оны ол қайт музыканы көтті тұрамын камерамын тоқиды бұны. Аты бұл лили хиджар кемгер хатар камераны уран бейхінді. Мантиканы ұланы деймді аны. Аны қайда қол бұғын еді кен серге? Қайда ұланы? Ата мұна тұрорам ұлай, директор хаңарады. Оның харады бұрын. Аты дискаларын бәрімдерді? Бәрі? Бәрі бекелелік кінді? Бak бәрі бекелі жүрген мен. Бейеме қайет еді? Кәм сазылы. Чөккайды. Чөбі айя? Чабарыққа бейме. Сас, давай снимем еще один репортаж. У меня репортаж не готов. Кристина, остань, а? У меня все равно много работы. Ну, пожалуйста, Сас. Мне еще надо вот ставить камеру. Ну, давайте как раз не спустимся и снимем. Пока концерт не начался, пожалуйста, Сас. Дорогие земляки, сейчас состоится самый главный концерт наших гастролей. И сейчас мы пройдем за кулисы и узнаем, как дела у студентов Якутского колледжа культуры и искусств. Привет. Привет. Как настроение? Хорошо очень, ага. Готов к выступлению? Да, готов. Вот готовимся. Ну все, да? Где они? Вот они. Үтüе чоракиһинен ыдык маны, ыдык күл олохтоохторо, талы талба, тааттыл уһун жоно сергеде. Бұл күнлерде Таттыл Угар Жокускайдағы культура онна искусство колледжин устудионнара, онна угуятчылара ылжыктыбыт. Күндү доктор 2 уunu сыл Таттыл Угар Булатын Алексеевич Оюнускай адынан сыл биллерилли бите. Бу үрүләк теләһингә дигәнгә үрек көтөн туран кытты хаммыт Оюнускай сүз сүрбе сылыгырын Аллах кине кохоқнарунан усуран жүһүүнү истерге дигән ыңрап. Тата үрәх үрдүгәр талар кону түгәр таптал отун күлләре тарды талах үнәре. Харгылақ көңіт халалы бұтын тұхығар, ханам тайарынан хақалы жалығыян алға тағым болдым. Төлкілік олық құтын түске тойыбын, жаллақ олық құтын томторға тойыбын.
Сейчас молодая перспективная корова. А нынче политика президента поддержки молодых кадров. Парасаттар, ağabey ahlaklarınız görür bakırdı. Ölümünü de fırsat taktara. Bana kıl köle ya. Kaboslarla zirle malaka. What? Akarı. Kıyabattan haberdavat bağımına kaydataman kanun sürdeleri gibi eder. Не могу так. Рука не поднимается. Az. Hadi bu onun. Toyalı akastı. Ha? Da yeden bu da o. Kamera yapıyor. Kamerada. Oo. Belki bu budum diye. Aranım onu. Basa da o. Süpüt. Nah, kim dal batanya? As. Katı nüksü çağlar gibi. Kayda kına bitti. İçeride gördüm de tavranlı. Bana ne şeyde koruyorsun tut. Bir de rey vuracak be. Kayıt olan. Я пришла, привет! Bu var hep. Bu var. Var hep bir doktorun kamera. Aja. Görün. Ha görün herhalde. Cevap kadın da. Захвата tu. Bu kente bir haga kutu ya. Bugünlerde Tatlı Uğur искусство колледжин устудионнара, онна угуятчылара ылжыктыбыт. Күндүдө готтор 2 тыгынча 13 сыл Таттыл Угугар Булатын Алексеевич Оюнускай атынан сыл биллерилли бите. Бу үрүләк теләһиңгә дигәние Ура! Yes, я сделала из себя самую настоящую якутскую корову! Kada bu du. Tugu üstün kununda. Kimi bu? Kristina diyor. Hayatı. Kristina bu. Kim? Cela kalktı.